Manu berfisai badan halendet yang gini ngan bu nak kijing kulmar. Kindan ni try kinong ilam naka parti kongres. Atau kisngau leni pi dan jingkermen em bagi pat dong tebut kin kersan pi kata kijing kersan ke bapura hak ni ke election wan. Iman ke election kadal kajong kijing snow jong pai ba. Nah ha bakut upai ba urai hakaman najong. Kani kijing rung jong ke PPP. Sya district council election kalane em pentut ya kita kibut rekam ko mafla oi ngamne. Ken mau boro-boro ba kiseng sanyima ki don kamru ya ki kandidat ki babia. Beli kisngo ba kimi kum kita ki jing deko ha perkom rekam jong ke district council. Ki haban pe ki kita kinong ilam ki basyong ha suki ha kata kapor ban penya ya council bat ki balik kimi kita ki jing deko. Kalau berit berok ngap yang subhai pisha ketup ke berkerpang ke bayadai bat ke jingpen kre ya ke jingjit nong mi khabat thamai syaki autonomous district council Arhajar Arposan ngadai Aaron Lingdo hakani kawat ngin ya phai khamat sya ke umroi constituency ke badai ke wei naki constituency ban pejnya bha namar ke jinglong jingman jong kesan perthai hakani kathan kalanang khluit shwa ke election ngadon mentang ni umroi ban yakendu bad iba George B Lingdo i badai u MLA u Barim jongko umroi constituency banyak keren banyak khana khendiat halor kita ki jingja ki barang sudap jashan ki ba kring jingmut ki babun Baling dok ningkong ngap yang subhai pi sya ke program kani kapor. Hak beningkong ngap perkhat ba kita ki jingja ki barangja dangshen ha ka forum kum kita ki jingbun kam ban penbet ya ki jing pher jingmut kum ta ter kidi tang kita ki jing orpat kum bangi ong henrei la pendiko no pat ya ka forum hatu kilai I lupa ba kata kan long ne ke gadan po jing mutu Pi Rishibo di fi mo baran nom ta kanika step ke bangi yo punya syong kum ni banyak yo banyak pri jimut kam ta ban ajing syai ru ya ki perlok nong syong snong jong umroi konsensi berakawai. Fika umroi konsensi progressive forum karika forum kaba lashna hadin jong kacing kliap no jong ka parti TMC haka state. Tingi kum ka kunhun nadu tu por hadin ba ka parti TMC kam shimla ya shu syakhamat ang bede biki kam jong ka. Te dakaji selok lang jong ki perlok nong yalam bat nong kersyan jong ka TMC hapo umroi konsensi kerpang. Ngilai form no daka umroi konsensi progressive forum. Kabade ka independent forum ni kolong lai luit baik kemudian ke JT ba kono ka seng sanjima haka jela te hadin ba ngisnai kan niru ongi da snai kan ni da ke jinga slok lang ba ki babon ki pelok nang elam kladun ki meeting ki ba pher ki jinga lang ke haki benta ki ba pher jong konsensi ru bat da wei karai ngila ya chakmat ban ong ba ngin penyeng yo kandidat independent nilai persyang hi katukan ningut ki perlok nangelam ki balai persyang banyak slok ba kiwe pat kiseng sajima te hendrei namar ba kam ipoi susono te takadau ki rai bet ban ya independent nadu ka khandai tarik u Disember ajar arpsa bangi pen bana bangin don lojong kertong simet kertong independent hagan election MDC te nadu tiki por kadang ya bet ya renti kam simdon no ka jingya ban ong tikidak arpai haka kunhun Ndai kendit kensan pada ndal ada declare lan ban jit ya u kandidat dak election committee bat ban penpau hau kandidat jungi hatu kopor ka arp sau trik Disember Arhajar arpu sau te kendit kensan pat haka arpu pratrik jong Disember Arhajar arpu sau kadon kata karai jong ikat tu ningut hak executive committee jong ka forum bagi lek kongres ini karai ka jungki kawan hadin Sisngi hadian baka election committee kala hadian bangiyo ya kajing terwa na imapala bangan naik kongres election committee kala phai ngaban pensyai banginum lek ke kongres ti hangta kawan no kajing perjumat
Tekin dia kuat pi ben pensai halor kerai keba kishim ban plilin tiba dia keba MDCM ban long muta u nong mi khmat jong ka forum watla kuma fi ke election committee jong ka forum ka khamno shafi bili kishim ya kata karai pat pi ke bajia hapo jong ka forum ka lakham don ke jeruat haba don kono ka jingya penpau banya kuat banya kun te don sangut ki ba apply ya ka tiket naka forum ngadi manga iwe de don ba MDCM dan wi kong ya sya rembai dan ba John Simyong te hadin ba ka forum kala ya National Election Committee ke mangi ong ba le ngap she ka sur ki pai ba amar ba konsan kalong bangin yo yu candidate ba kham sungsuk ba bagi banya pai ba ki mon khnang ba ka kloy banya tre ka kam te hadir nanta ka forum ka wat kampat rai makanaru kadon ni ke jinga ngap sur keleng-keleng te don ki baong baka khamno sanga ta kasur te hendrai kadon padru ka jimpen pau na keliang jong i bai apply lang hatu ko por ba MDCA bai kwa ele te kamdei ka jinga kni mo hanga pangidon ka forum ile menu ka biang hi te ta kadaung ba ban like no ka jinga pait ni jing ba mistu jimut tengah randin nak mengang weng no yang kerteng island ni bani pun hai ti manu berfitrai badon halendet jong ini ngan bu no kijing kulmar mo namar kuma fi fi kidon kita kijing her nrei ni gibri ba nabar ni iru ba kadon katu kat ni ki dekot ki pakwa ban penyesno eladi bagi wei pat kiseng itu ong halwa kata kindon ni try kinong ilam naka parti kongres lah ka konsensi la ni ha ka jelaru kidon higum kita ru ke balaya phone ke balai kendo te plai iru kadon ru kajing terwan kaliang mabensan palaru ba in khot biang as ke kongres bum kita ki kidon ki ji kran national dad mo ke bas bom simpau pa ba ande ki meeting kidon ki ji wani kendo jeng ki nong elam je parti kongres kidon te hendrei lada ki perlok pada khamtami candidate atau kopor ikwa ban ya tre bat ki kata ngim la ban khang mo kading kamon lai lo jumki ni nak liang junga pada kumbang ngai i lomba habang iya ya kanu ka kam ngomong ngidi ban scam ka jong kadong rim ngidi ban scam ka jong kadong rim te lada kadong rim pat kampat don te ban ya hata kalti ang so kambak tikum bakalong menta uba George Bilindo udi kertong uban yeng na ke UDF kuma pikfat ka Umroi Democratic Front hila banyak tu ini kindiat halor ki dekot bat kita ki nong kitkam ki ba hakli do jong ka forum ba fika Umroi Democratic Front ka dei ka bangila asna da ka jingwan I sim lang jong i MDC barim jong ka Umroi konsensi ba Albinus Lingdo te manga bat i hadin ba Albinus la do tiket na ka kongres te ilawan ni kendo ngalai kendui i ngai syong perkhat rengkat berkirang ba long kemi katukan ni namar ngidu ukertong ki kidu tiket te ngim seudon lenti syu sekhamat banya kumno banya yai kan election na tadau ngia senrop lang yang montong ni tre rengkat kajing terwa jonga soning kong kolong i ba to yikhun me i ru mlele namar la long teng MDC nganum kerki hi banya kni no syuki te hendrei me ipat haji penbej jung i bagi yang kesam jung i nomor ba yang balada iduk tiket inum yele te inyat no kaji klik sanga tengah pat hajinya perkhat lang bat kiru rang ba long kemi soba kan bahai bangin ya don lujong kertong ba kan nek kanong rim jungi ti hadin kini ki jingja bar khaj baling do hatu fisngau lani pi don jingkermen em ba ki pat dong thebut kin kershan pi tak tak jing kershan ka bapura hakni ka election wan pi man collection kandol la jong hi ka kajing suau mo kata te film alai ngala don tala khanyus nam tang konsensi bang ye nam tang ni ka kam sanhima na do ka por jing i pa jonga lead iki molong hadin nang tu bade ba kinong ilam bo pher ngila itre teng la ju i hi man collection kadal ka jong kajing suau jong pai ba na ha ba kut upai ba urai ha kamon la jong mo kadang kajing persko sekadiang dan ji persko kamon ndai ki pai ba ki bishar ki tho kita wa bahai ke ke ba mangkum ki nongi khun mongi bu ha preng jungki kumu nongi le tengah kermen baik ban poi sakathong tengah rengkat ke jingkerpat ki perlok na persian ki perlok na song snong ki bampat ju kersian ru namar ke ba
ngi hak election ajar pulai hak emeli te hoi ki perlu nong kersian kelayam pai donut ba ngaram hak election ten re kidon baklam tap re ngar ki yam lang mo te kata long ka jing sui jeng ki perlu ki bangi je tre te kata ka jing tap buat shawai jeng ni kata ngim da ong than re hak ni ka sim ka mentah pada ru ki kwa banya tan lang ki ni paro ki perlu nong kersian pi kini ki nong kersian ki ba kersian yang kim dei ki badang susdang da mentah kelawan nado ka porji ipa tengah ngayok ka jingkur khu ling baju ka jingkur shan jong kini ki perlok ipa kini ki bahi sem ipa tengah ngayok ka juk ji shania ling baju ipa bat san snem mendang la treiru kini hi ki perlok na persyan ki baju sneng ju kentu ki baju peni nga komno banya ha kam san hima komno banya dei baki pai ba te mentah kini ki along kum ki bahi sem jonga ki along do long senam hari yang kesem ku jongi te bangan ki mo ngamla bangan nyat iki kelumar syaweru kamlong nomor bayo bukli ki sya alam bakala tena takadau mentap ngiyok mensim kan sandu dak jingwan jing ba albinus te kata hi kelenti ke bangia syakmat tingi kermen ki pai ba kini kani bat ba kini senrop langkum ju kumbang jodon barbar ngamanjur bat phi ong ba hidai uta kum ki waqtin phareng season politician kamut pila long uta MLA barim jongka umrai constituency ba albinus MDC barim ru di kakam politik si fiber arngur kam de isu kakam ka bajwat ki kita ki butri kampat tiba pin tre hak ni ke election ke bansawan pi hak election te kedi tang je sulok mo election berbor hingga juyai be dak je sulok dan pin i yakin nong rim lojong mo ki jiken tho ki nok ngaju khapkiar nomor ba nasalia ban ya benyi ki we ngam chukwa hiru nong elam jungi balalej haswa jungi dak lagi paru imju stunat ko to je ben brio tengar ngaya be di katahi mo ngiyang ka nong rim lojong hak ni ki khniat snem masan rus nam mentah ke bangi i nadu banga don ku mamlin ru arja kapra ngila suthai ji shania seng san hima ngila shania nomor beli uba teng teng kaji rai ju kinong elam nang te najela mo ka khata hadu pat kisnong ki thau ki jungi hadu kinong thebut ki jungi tingi de bon sung thu ya ka jing so ju ki pai ba kamla balong ba pin pendut tiket ani pin ai tiket simit inoi no kamla balong ba pin rai ban kliap ka parti simit mo nani pin seng parti thamai kamde ke basuk ban pun song thu yu pai ba kalong ke ba mentah ka nongrem ke banga kwa ban ya ki perlok long om tang ban lum balang ya baro ki ki bala shania nga hangini kisnam ki bala dab ka bakong san kalong ba ngin pej ban pun scam shwa ya ka nongrem nam ta ka konsensi kita ki policy trekam kita ki ain kita ki rule kita hoi ngidon kam nang kam taban penkentiu bat ban penia ke jelas sekman nei kum ki pai ba nong song pat ngidon kam ya ke jing sania jung kini ki perlok nong song jongi nomor kini ki baplikin paisano ha bukut kin wan sho mele lani sho MDC lada ki sukut lat lada don ki perlok nurut nakiar ban yarap iki kabiang henrei kumu nong yalam bola don hani konsumsi la slam so ba ka jing sania jung ki pai ba lada ngiyo bet nang ni kanu kejing syakri kalau baik nam tajuki nginya dah yaki nginya lam lenti yaki ngin sarai yaki hak ta korkom bakan long baik kejing bentoy na ka benta kalau we kejuki tena ta dau mentang suba banyeng independen kamdei tang karai ka bamenta kadi ka bal ayai mentala sistem tam hak ji slok lang ji baro ki pelok long yelam bat long kersan kamdei ka bami simit tena ta dau ngikwa melong lai lui bat ndai habangi tre lai lui kamut la ka benta ka konsensi lajong dari habang ing mikmat pada la do pai ba wa ailat ban mikmat pat ya ka konsensi kum MDC pat kataru ngin tre sitom pada ban wan ra ki jimetoy ka konsensi pat kerpang nang ka benta gri kasi entia he berkowe ngeng ba ka konsil ke te na ta kadau long ka ba na ju ong barbor ki perlok to ngin pen scam la jong ki thiet mo la ki thiet jungi ki scam kumut ki pai ba jungi ki yo ka jing senia ka kerpang ngi senia la jong ki pai ba kata he ba kodor tam na ka benta ka sanjima tiba lang dong aku an kili pi sakwe ke jing kili kata kadai ki kita ki jing ya pher ki ba pin ya khlat no ya ke UDF na ki we pat ki seng san partai na kani kathan pi komong ong menne ngi kwa be ba ka jing perkhat ka jungi ka long kerpang be na kam ta ki pai ba jong ka umroi konsensi tingyong umroi democratic front umroi na kam ta umroi konsensi Demokratik kemut na ka benta ki pai ba jong ko umrai konsensi ba kani ka konhon ka bakerpang bai na ka benta jong pai ba ko umrai konsensi tingin yang bai na ka benta ka hok na ka benta ka jimentoy bat na ka benta ka lawe jong ki pai ba ko umrai konsensi
Shwa ke interview ngai keren fi mene ba kani kedai kata ka election local election but ni don kata ka kaseng ke barang thamai ba berkhot ni tip kum ka VPP. Ti kadi kasin ke banikong ya ka VPP bahkan ya kun ya kani ka election. Hatu kani ke jingrung jong ka VPP sha ke district council election kalane man pentut ya kita kibut rekam kum fla oi nga mene pakenya chkhmat. Pi haka history jong ko umroi ani history jong ka state ibro ko we kiseng sanhima la don bunteli but borok kiseng sanhima kiwan be jing tumu babahi kimdon nu kiseng sanhima bon ong bang iwan bon penjadat beriu penyok beriu borok kiseng sanhima ki keren be ki dongrim ki jong ki na kam ta bante ka jela kiya lagi jong lenti bon pen ko ngo ki pai ba tina takadau bangin ong nu kiseng sanhima ka basniu kamdon kum kata mo tina takadau habang iwan pada hakum kani ka kep jong jinglong jong sanhima hakapor bangi mi mangi hak arja apuai ke kongres ngila mi la kata ke jingi lupa ba ke kongres bat ke NPP kai jan palan hak to kapor ngi syak kan tho mangi o ki ru phet seng ndai ngilai i lupa ba la da shimti kini kilong ilam ke bakilong menta ke kongres NPP kan ni trilang bat menta pilai i tang kanu hi kongres NPP dang syalai lok sywa Christmas dedap New Year e kenduk biang ngim tip ndai ke ke bangi ong kalong ba kisang sanhima hi mo ni hab ban pej pat ya kalentia ki jungki te hang ni Kongres UDP nang ta HSPDP mo NPP nang ta bat kiwi ki perlok ki badan hang tu mo ki trilang ha ka sarkar trilang ha sarkar Kongres ha ka bat NPP ha ka sarkar jung dis council UDP HSPDP NPP ha ka sarkar jala mo te kan ni ka pendukha ke yu pai ba amar hak por ki jet ek nu ki perlok ki jet dah hak keteng jok sanhima mo hak keteng jok seng sanhima ndai hak bukut pada ki joy lang sarkar tementa ki bon ba ki bakim sultanat hak bede ba sarkar kim sultanat ek riti senchar ka kom senchar ke jongki te hang ta kawan pat dak we pat ka parti mo bangi ong ka VPP te ka VPP ha pok ka jingelam ju baden ba slam ba ha ka jingelam ngilai don lang ha ka UDP mensua jadi nang tu ka HSPDP ru ka de ka ba ipa jongai la don nak slam ti baden don lang hang tu mensua but te ntai la ya nyagoi seng sanhima tiba ada la sutu ba kata ka kom long jong ka seng sanhima ha pok ka jela te ya ke ga nongrim ka bakitre ki kren ngim ong kata ka ki hab hi banyang ha kanong rim ka baki ki ibde banyai ndai kan mau borobor ba ki seng sanhima ki don kamru ya ki kandidat ki babiak no ki don kamru ki kandidat ki babiak na takadau ni hab ban ka lada debe tang ha ka seng sanhima takmut nandu usnam sejak na spa nyu popra mangila di banyo bai kum ka jing e jing ki pai ba ki katun la piong seng rulum la ni pinong ki seng ki bawan na do na Delhi nang te la don bi tangkoi ke parti ko pai ba la jit bi tang ta ndai hak history jong me halia amdon ta ni bai ba ni haban pe ki kandidat long kongsan banyak ka political party pi kalong kum ni ni habu bai artli ha ka ju ka jing thong nomor beli ngimla ban ong bakan tam ke political party duna kandidat ngimla ban ong ba tam pelat kandidat duna ke parti kata rum dei mo baro ar kini ngi hab bu perlalang sejuk tena takadau long lada ke parti bad ke kandidat ki biang ta kamut upai ba la no hit pimdon kam ban ong ndai kembang nilong mengi menta pade hang ni pok komroi konsensi kan dak kenok kan tho mo ngi kwa ai ban yang kanong rem la jong mo ngi kwa ngi don ki ke experience ka bangla ni ka bangala tre mga ki bunsnam la don dan ibadeng albinus kinong yelam ki bodon hakun hun jungiru ki babon ba na ki snong ki jungi ki bla tre bunsnam ki bla yo ji senia ki pai ba te kata don kam ba mo na du ka parti na du ki kandidat ki papeniang ki kertong ki papeniang hadu kinong yelam ki bodon hak konsensi bat syadu ki snong kini baro kawan lang haju te bante kanu ka bampor mo te na takadau ban ke parti kanu bangi ong bang ka biang hi ten tunai idon kam ru ban pe yu kandidat bat ka kanu tre kam kata pungsa ta maksud ba kandidat halor na fi pila kedau kandidat chapang ka Kongres NPP te kwa fi ben kai ka jing perkhat ka jong fi halor namar kani ka de kata kamat ya keren babar khoi ki ya keren
hari ni sengi shwa ke election te kamut ka Congress kam ya so shu bat ka executive committee kamut kala withdraw no LD na ka executive committee kata ka executive committee dalam khmat da ka NPP kajing perkhat ka pihak lor kata ba pi hang ni raya kas sanhima la shu penwandur shu strong kat kum kajing bentoy sipor jong no mo te kata sanhima kan penduk ji syaniak te ni ke pa cuma mentala lang idon ba ka politik la ka dis council kalau ngedo bertha tang ban shu penwandur bai ha kadur ka bangi kwa mangi tu pai ba sipang ni ida koi kadur sipang ni ida koi kadur ndeki klet pat mau tahu do bertha de pai ba kai mo kata kedo bertha ko de ka jela ka jungi ke imla ban shu kharwat ya kadiang kamon ya ka jela jungi klet pat ya ka nongrim ka bangi sedang hasya bangi ni rung ha ka council ne ha ka assembly ne ngidi baniang bai na ka ta ka hok ju pai ba kai te menta pada lada kongres pat NPP kilas nang banyak terhilang nomor beling yang kongres NPP terhilang nomor ke BJP ke ladon lupan nadin mo BJP ke dalam hak sarkar NPP kila no baik ke BJP na kapor te komuno ke kongres ke bayang persyabat ke BJP hadalhi mentapat hang ni terhilang bat NPP bat BJP pat hang tahi ke nongrim ke labaklah mo kala nongrim ke labaklah dia lebih hingut pat ya kita ke nongrim lajong tang na kam ta ke jing mutoi banyo syong syuki hak ke komiti executive committee la neha assembly la neha government mutah hang taru pila bakalan pa dia nak kadau long mentah sipor belai hab bandap kro ban mi te mo kelai kila hab kro di ban mi ru ndai ban ang bagi demi ban kadodon ke nongre ban mi ndai la susah kro jubar bala januan election to mi no te de hang ni ke bangaru ngai per jimut ke bat ki perlok ke be ke jonga ha ke forum ngamar ngangan haban pe ru ba ka nongre jong ni ke parti la dangi so dai belengim le kanu no ko parti wong phin do mene ka wa sudah ne ka nongrim pada la da kamron kata ka bu jing ek te hang ni nang tak da kongres NPP mong ka jing ya snok lang jongki ha ka council ka khata pat ya ka nongrim ka jongki na tak da ngi te la kenti lupa syaban ngam tiba ling do ngahap ban puli namar hak report ke badang shen jong ka CAG 8 pau baki don shibun bah kita ki jing duko hak ru kompendon kam ki funds ki jing penlut pensep ki bamsyai bat ki wei de te kani ka bu yau ta udak jingkeli wahe wamut ha kaliang kejing penya ya kapla pisa tingkah ha ki HEDC beli pisngo ba kimi kum kita ki jing deko ha kurkom trekam jong ke district council pi berbor hi ha bangi pe ya kanu ka lalong snat trekam la pinong ke department dan pinong ke council lu borbor hi di bendon ka kanhun ka basung thu ya ka jing sedang ka jing kut jong ki kam ti teng ha ka jing wan ki scheme ki boper mo komno ki guideline la ni ki kendon trikam ban penya itu ki scheme kata di belong ke basyai la ni habawan kunu no kapisa na ka bentak ka council la ni nang bentak jong no ka don ka jing penmang kerpang ki gitu belai pi penmang ya ka tu kapisa but kanu pi penmang haduk kanu ko por ba pi di pelut ikatu but ya no la penmang tu. Tendai lada ya kita kim syai, mo. Ada tentang penmang yu apa syubi, mo di pelut di ban pelut sespa, pelut nak sespa apa. Lani tentang la penpau ba pelut sespa andre ka klempoi se kita di ban poi. Kum kita ki ingin alam babun kam tam ka CG ka badai ban sim ki klik ban audit ban pek ngor ke jing pelut pensep. Ti report jung ki long ki basyai ha ba pek ke jing kenjing dia. Ti menta na takadau ni amba kinong yalam ki ba pijit ngi phai biang satu mengikran benne mo kinong yalam ki ba pijit ko ubrio kai hai ka parti hang ni tingin patip meno ba penya ya ka council to ko pon ngam tatip ban ngaklemi op penya ki snam te hendrai kono ka parti ka badon mo ki ba penya ta nomor hang ni ha ka bakut long ni hab ban pe ki kita kinong yalam ki ba syong ha ka syuki ha ka ta por ban penya ya ka council bat ki balai ki mi kita ki jing to mangin syuang ban kenok bamsap klamda wat banyak kamha handrai balai kimi kita kijing ko bat kijing bambiang ha kijing kenjing dia ba kom pelut balai giduna yo gidi nakadaw jong kinong tre yo daw jong ki taki nong shimi ka pisa lani kinong ayo ka pisa ro kita bar ko ingin haban pe banyak tengi haban puli banyak bahaya ka report nang tu pede ngayo so dang shenru ka council ka asna ya ka public accounts committee mo ngai i manha ne ka bikin salong meeting bikin salong ha ka public accounts committee kumbalong ha po assembly
ke Public Accounts Committee ka ju shimmi gini si iji report tekani dika ke kelenti jam ka babha nomor ba ya ke Public Accounts Committee la clear da nongilam lang persya leader of opposition tela da nongilam jo kalyang persya clear ya ke Public Accounts Committee kemudian hangta ka dan ka accountability dan ka jing pengor ka jing pulut konsep dan kam ban penbek kini ngimla ban syuailat ba kapisa pa iba an penod kam ban perseruakai kum tu dan ibat khamtam yo kalpoi ban si ki pela ki bomdei kata li tekamut kebelang khamsiu syusyu Pencahayang kendiat ba nomor UMLA ru ula banlong UMDC UMDC ula nong MLA kita kaju kajing tho kamut UMLA ru ula nong UMP ti hatu kapor kala biang ne bangin introduce no kita ki an kita ki laws ngin penyakhlan no kita kendiat no kai kajing semua ba pi nomor kumbolong menta mo nomor baki an ki dang sya ba MDC ba MLA undang lang kumbolong mentah apa council kidon ke bedang long bat MLA bat MDC tinggal kami nanti ba kani kajing penkelai ke six schedule kan wan ke mau kata ki amendment ke six schedule nah 2000 khat lai kani ke kam kala yai mental apa hajar husan tela khat senam ngi up ya kata kajing penkelai ke six schedule dan hendai kata kajing penkelai duk mentar kompan terbeli ke sarkar India ke ban Islam kani kata ngintip hendai kajing penkelai di mendon haki ai aku juga por kajing sim jimut nak kipai ba mo habang isna ke council kabamut bang ngin pe ya kajing penklain nadu ki darbar snong ki darbar rai ki darbar hima ki dong kit kam ha ka hima ki dong kit kam ki rai mo bat kam tame ki dong kit kam ha ki snong te ke kajing so ki juki mo ke kajing so jung kiru ka bangin haban pakhat dang kawe ka bang ju onglong ba belai ngim ai bentalang mo hak ni ki reserve seat ki don ki reserve seat ki ba kamtam ha pok council jungi ka don iwe reserve seat tadi hak amendment sukan khambun la ban lain ni saw ngam pat tiba pat tikena ndai tadi iwe makanaru belai ngin sushim bai tangki political appointee jung government mo belai ka sarkar kan wan tuklar ka kam jung council belai ka council kan ai la no ngidong ikmat jung hima ne ngidong ikmat jung rai dan ni ka stong ru belong MDC shutung wei di jimut baperkhat ni banga jingmut baperkhat i banga bu halade bat ngasang ban slok hidu ka tu ngut ki perlok ki pada nak san hima ten rei ka bokong san ka long ba la ki ain ki long ki basai te mut ngi ke nang sim bentar ngi yak kum ki ain ki mala da ka ain ka ong ba pindai le MDC MLA phim la shu nani phil long MLA MDC la shu te kata mut ka ain ka long ka basai te mut ngi le ki long sim bentar ngi nang ban yak kum tai ke te na ta dau ai ba kita ki ain long kin wan dur shwa na ki wan dur kita ta mut pai baru un shai ki long sim bentar ha election tu chai ti khaddo ba lingba kani kajing ekren kajongi lingba kani kerensan di Meghalaya ke kata kajing kentu fidan ban ai ya ki pai nong thebut jong ko umroi constituency pika jingkan tu ka jingkan pham bat ka jingkan pat ya ki pelok no snong jong umroi constituency ka long ba pla ai nga ka jing sania sisin ku mu MLA jong ne constituency kila tip bahama pi kum ki pai ba no snong sepang jonga ba sepang ki kam ki bang la tre ngi persyang ru ban tre na ka bentak ka constituency bat na ka bentak ka jela te hak ni ka sien ngilek sya ka council ngi don ka ta ka jiang not ka bana do not bangin tre na ka bentau pai ba bat kerpang na ka bentak ban peniang ya jong kariti la ka jong ka tustur na ka bentak ka sensar khadar ka bit ka biang haki snong haki raj haki hima bangin yo ban sim bentak ban saindur pat ya kalau we jong kenika jela ke bi jongi jong upai new trap hi bro we te na ta daw ka jing kerpa jong a kalong balada ki ai ngai kalat mo inya syakri hok kumbang ila juele ha ki por ki bladap ban tre sitom dong tau pai ba ban ngi kermen ba lada ka pai ba u ibet yang abang don ha council ke ka bang kular kalong ba ka we bangin long independent bai ngam kwa banyak snok syabat no sanyima mo ngakwa bai banyak snok bi bo pai ba daladap ke election ru kata di kajing kula baningkong kamar kadong kajing pesutuk bakala ba wa di independent tu salek nyo syata nrei ke bang akwa banong kolong ba mentang ngilong independent nginyai ne independent be shwa baladangi kwa balek nyo syanu no sanyima ngindai selok no syoy pai ba namar ngila psya long no sya pensat sri mo hakikat tu kan ningun hakabukut syat sri na lor mo jenjar pai ba kebong ya syok ki hati ya khon ki hati ya uplang te hang ni ngi don kam ban sarai kini ki pai ba ki jungi
tinggi kuat bah kajingkular juga kalau baik bah ngin yai ne ku kurtong independen ti syua banyak snow bakunu ke kunhun banyak treru banyak slok don kam mau de kini ke perlu ke bejiet kini ke ngelam ke bejiet to makiru ngin thau perla mau syanu bang ngin ya banyak snow lah dangi poi hak sarkar jong council banyak pe biano ban kersian no yano ban kersian ikwa banyak kan bat kiru baik ba aku ban ra kini syakata kerensan ka bau pai ba un yadon banta naru hasya bagin jit ya ke parti bat bagin jit ya kunung ke kunhun bai trekat te kata di ke bang asmo ba ka ba ngidon kam le manta kamar ba ka jingdu ji senia manta naki pai ba kawan mau kensan nak dau jong jing kela jong ki nongelam ka sanyima kalau da kita ki kela ha bukut sya kentok keno mengi tentang ong ba phet seng tentang ong bala kumta ba kumni te ndai ka jing phet seng te pindapai ki nongelam ba khoi ba phet seng la bun ba mo la kan thi dawai suwe mlai chu watang wi nongelam ba phet seng mo ndai ke ba kongsan ka long baik ba ngin je train ka bentak ka konsumsi le jong mo kata de kongsan bagi nyo i ji senia je ki pai ba bat kerpang bagi trace tom ta ka jongki baling dok khubli sibun ya kapor ka jongki bat nga kitbok kit riang ya phi bat kaseng ka jongki ban yok het yok ta uso o batyang hakani honi ubnai ban sawan khubli sibun ba thank you ba